are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Alright, nkuko bisanzwe turi kumwe na Dr. Richard. Uyu munsi turaza kwibaza ikibazo kivuga ngo ese birashoboka ko abantu babana bashobora kugira igisubizo gitandukanye ku bwandu butera SIDA. Ku bwandu bw'agakoko gatera SIDA. Turagenda tubiganiraho, abantu benshi bagira ibyo bagenda bibaza, natwe turaje tuzanye ibisubizo, turababwira mu ncamake icyo ubushakashatsi bwagiye bugaragaza. Birashoboka, igisubizo yego. Birashoboka yuko abantu babana nk'umugore n'umugabo bashobora kubana, umwe abana n'ubwandu bwa SIDA undi atabana nabwo. Dushingiye ku bushakashatsi bwagiye bugaragara, ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu babana nk'abashakanye bashobora kudahuza ibisubizo. Byaragaragaye kandi ko umwe mu bashakanye ashobora no kwiyitirira igisubizo cya mugenzi we. Ni byiza rero ko aba bana bagomba kwipimisha ngo bamenye aho bahagaze, bityo birinde cyangwa se bibarinde ko waba ataranduye yageraho nawe yandura. Ntibivuze yuko niba mubana umwe yanduye undi atanduye bivuze ngo ntazigera yandura, oya. Ahubwo iyo mubizi mumenya noneho uko mubana, mukabana muzi uburyo mugiye kwirinda kugira ngo haveho ikintu cyo kwandura. Muri aya maseri ya HIV turi kubazanira ibintu by'ibisubizo byinshi mugenda mwibaza. Hari ibibazo byinshi abantu bibaza ku bwandu bw'agakoko gatera SIDA. Kuri iyi series tutangiye ya HIV turaza kuba tubavira umuzingo ibisubizo byose mwifuza. Ndabararitse rero turahera kuri series ya mbere izasohoka ku munsi ukurikira iyi ngiyi yasohokeyeho. Turizera yuko mukomeje kudukunda, mukomeje gukora like, mukomeje gukora subscribe. Ahangaha noneho subscribe zirakenewe. Murakoze cyane.